nasingpet apagayam, aduwa panubok dinak pinaypayan, aduwa banag inta nagkadwaan. Best friend forever, daytat kayarikan. Iti aldaw saan na mapupuutan, imasidekat abay kung agmaymaysa. Balikas apan nagpakada, mapankan sa bali adaga. Asinupay itan ti kamangak, asinupay ita ti pangibagaak. Iti narway adu a problema, awan kabadang kun itirigan-rigat. Best friend forever, kanu ka ang makita. Bamis ko adua kat katawa. Best friend forever, forever, whenever. Sapay ta, di ka mangliplipan. Naanos, nasingpet apagayam, aduwa panubok dinak pinaypayan, aduwa banag inta nagkadwaan. Best friend forever, daytat kayarikan. Iti aldaw saan na mapupuutan, imasidekat abay kung agmaymaysa. Balikas apan nagpakadan, mapankan sa bali adaga. Asinupay itat ti kamangak, asinupay ita ti pangibagaak. Iti narway adu a problema, awan kabadang kun itirigan-rigat. Best friend forever, kanu ka ang makita. Bamis ko adua kat katawa. Best friend forever, forever, whenever. Sapay ta, di ka mangliplipat. Best friend forever, kanu ka ang makita. Bamis ko adua kat katawa. Best friend forever, forever, whenever. Sapay ta, di ka mangliplipat. Sapay ta, di ka mangliplipat. Sapay ta, di ka mangliplipat. Best friend. Sipud pinanawan na napukaw metten tuy ragsa, puso tinasugat, taawanan ni ayat nagpanagak adag sanggasa. Nagkarika idi kanyak
yakla ti patpat ken ngim naglabas ti panawen nagbaliw kametten ita saranay kuni saen naulpit kabiyak ko tenrarem mo daytoy puso linaksit nakket awan mabalin ko agip turak no iso diragsak mo daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubiak ko apay kastoy ni ayat in paidam nakaman kanya awan maaramidak kastalaeng nigasat liday ti inak naragpat naulpit kabiyak ko tenrarem mo daytoy puso linaksid nakket awan mabalin ko agip turak no iso diragsak mo daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubiak ko naulpit kabiyak ko tenrarem mo daytoy puso linaksid nakket awan mabalin ko agip turak no iso diragsak mo daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubiak ko naulpit kabiyak ko tenrarem mo daytoy puso linaksid nakket awan mabalin ko agip turak no iso diragsak mo daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubiak ko daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubiak ko
and Oyeboy Production. Apay nga itaka lang ading teng dito'y biyag ko itan taadan ag tagigwa to'y puso nabururay kuma no amo adumteng ka sika kumat kain nangaw ken kakin natawa dumteng tu ipanawen baka sikan tu naglaen ipudno para kanyak ay anyan na naglagsa pilpilite alukatan tu'y puso ka nakaseran kaya't ku amaamuan apay kami na itakalang tu'y puso agsagsagaba tirigan gapuken ka sindut pudno para kaniya kisukadi wenno sika nagururaya kuma no amo adumteng ka sika kumat kain nangaw ken kakin natawa dumteng tu ipanawen baka sikan tu naglaeng ipudno para kanyak ay anyan na naglagsa pilpilitek alukatan tu'y puso ka nakaseran kaya't ku amaamuan apay namin na itakalang This is HBO Records Original. apay nga itaka lang ading teng dito'y biyag ko itan taadan ang tagigwa to'y puso nagururayak kuma no amok adumteng ka sika kumat kain nangaw ken kakin natawa dumteng tu ipanawen baka sikan tu laen ipudno para kanyak ay anyan na naglagsa pilpilite alukatan tu'y puso ka nakaseran kaya't ku amaamuan apay ngamin na itakalang dumteng tu ipanawen baka sikan tu naglaen ipudno para kanyak ay anyan na naglagsa pilpilite alukatan tu'y puso ka nakaseran kaya't ku amaamuan apay namin na itakalang kaya't ku amaamuan apay namin na itakalang HBO Records and Oyeboy Production.
na asyak tay umadayo Kitli-tli ka ayat tabulod ko Rebeng na laeng nga inak biruken Tay mabukudak kanayak na ikideng Nupay na saen ngem daytoy tirumbeng Amok adakes inta ar-aramiden Jak maituret pay nga inak buyaen Palagluana gapu kaniyak laen Jak maitur no sa empty la kamek to Gapula kenayat abinulod ko Aglune nagbalinag ka naruko Nagpaadipe di saan ko apuko Palubusan kan nga isutay sublianam Puso kenrik nam isut adaan karbengan Awan titengel ko anang ikot ken ka No dilatoy ayat nga inaktin parik na Diyan maibdol no sa empty la kamig to Gapula kenayat ang pinulot ko Aglune nagbalinag ka naruko Nagpaadipe di saan ko apupuko Nupay na sa ngem daytoy tirumbeng Amo adakes inta ar-aramiden Jak maituret pay nga inak buyaen Panagluana gapu kaniyak laen Jak maibdol
niragsak, di sinangal tangayan. Mariknat itan tirigat na, maiyadayo iti napatek ken ka. Anus dungong nga impanaw mo, ajag idin inkas kaso. Saan ko man nga agbaliw pa'y pamateg nga inka inpaay. Ikarimngat asisyak laeng, agikot puso ken nakem. Ngemuray no adayo katenang, sikat linaon to'y puso ken rignat. Sumangpet kan tanan namin ta niragsak, di
Natured ka nga agsarita, tiyam mo nataer ka. Despensaren at lumasaktan kangem panakita karupropam ni dakula. Day tangipen mo at titidog tidarit na dagita agung mo di masuka tarwangan na dagita mulagat mo nga ingat ka dadakkel na pagpaspasan siya anak ngempud no meti ibagbaga.
Tured ka nga agsarita, iyam mo nataer ka. Deskansaran at lumasaktan kangem, panagkita karupropan ni Dracula. Day tangipen mo at titidog ti darit na, dagita agong mo bimasuka terwangan na. Dagita mulagat mo nga inggit ka dadakkel na, pagpaspasin siya anak ngem pudno meti bagbaga. Day tangipen mo at titidog ti darit na, dagita agong mo bimasuka terwangan na. Dagita mulagat mo nga inggit ka dadakkel na, pagpaspasin siya anak ngem pudno meti ibagbaga. Linglingay ka, di agsapa, kagiti na emma, arupa. Maragragsa ka na, ama kagit kita, numay matangag anak ka, isem ka. Luwag sinaban, dagiti matatan, kaslada na unig ka, kay papanangnan. Jakmen maawatan, si Henrik ka, kaslada ka dito'y parparmata. Kung nagpipin na inamo sa
HBO Records and Oyoboy Production. and Oyoboy Production. Kumusta ka kari itan biyaku sa kadipay ay malagalagip mo no siya man bila tay kasmo damage sikat ina ararapapin
daytoy ladawan ket kada awag mo telepono'y sutdenge daytoy barukungkong ay nagrigate long distance na ya kerit den na di iliw ken panas nagilat di oras naglabas gaput karayo at di maipapas alawen nagan-anos kabiyag ko idayal mo dayta cellphone mo rantayan ta disegak ang sugno tasiksikalat inay-ayat ko uray adayu ka dito'y arpa kasla sidek ka latta kaniya ket kada timek mo numangega umanayen biyak ko aliliwa daytin tugot ko asa pata inikot ta kawanti mulit na ipo'y sugayam numaulilat at dami iliw na kensega ay nagrigate long distance na yan kerit den na di iliw ken panas nagilat di oras naglabas gaput karayo at di maipapas alawen agan-anos kabiyag ko idayal mo dayta cellphone mo rantayan ta disegak ang sugno tasiksikalat inay-ayat ko tasiksikalat inay-ayat ko Sabay
nagkasaganaak at tumulong ken ka. Iti aniyaman nga oras ngamin Mr. Lonely natnagen rignaken ka. Kaputa agpadata padasken ayan Mr. Lonely, oh Mr. Lonely, ay ayaten ka unay. Mr. Lonely, oh Mr. Lonely, sakit agas namin diin ka marikrik na. Iti may kadua apan nagkita ta inbilangat agas dayem naragsak ka amaki sarsarita ngem marignat nidayti likodan na saludsud ko ken ka duapay ket sumbat mo nga agsangsangit nasakit dayta amarikriknam tani ay atem kukuan iti sabali nagkasaganaak at tumulong ken ka. Iti aniyaman nga oras ngamin Mr. Lonely natnagen rignaken ka. Kaputa agpadata padasken ayan Mr. Lonely, oh Mr. Lonely, ay ayaten ka unay. Mr. Lonely, oh Mr. Lonely, sapay tagas namin diin ka marikrik na. Mr. Lonely, oh Mr. Lonely, ay ayaten ka unay. Mr. Lonely, oh Mr. Lonely, sapay tagas namin diin ka marikrik na. Sapay tagas namin diin ka marikrik na. Sa dinuman di ayan mo biyag ko, kaya't kukumaken ka ngay putno. Sika ka na yun
arapapku ket di kanto mapukaw ditoy lagip ko sa dinuman ti ayan mo biyag ko kaya't kukuma ken ka ngay pudno sika kanayong ti arapaapku ket di kanto mapukaw ditoy lagip ko uray pay aglabas nitawen ikariken ka nga sikalae di ka masursuro biyag ko alipate uray pay adda aktun ijay tanen sa dinuman ti ayan mo biyag ko kaya't kukuma ken ka ngay pudno sika kanayon arapaapku ket di kanto mapukaw tuy lagip ko uray pay aglabas nitawen ikariken ka nga sikalae di ka masursuro biyag ko alipate uray pay adda aktun ijay tanen uray pay aglabas nitawen ikariken ka nga sikalae di ka masursuro biyag ko alipate uray pay adda aktun ijay tanen
paypay at dakton jay tanen. Maamakaksan nga gaya numasagtam tuyrik na ngamin tinaglabas ngan ngani maperdi tuy biyag impateg ka tinapudno inted ko ti amin ko amin nagiddaw mo awan pulos pinaay ko ngem kaskas di day tapusum ulbod manangan lilaw panagbaybayan di mula pinanuno sinaktam tuy puso dinudog mo tuy bagi intured ko amin apili nukunaem aginura ka saan biyag ko gaputay ayaten ka maamakaksan nga agayat numasaktam tuyrik na ngamin tinaglabas ngan ngani maperdi tuy biyag impateg ka itinapudno inted ko ti amin ko amin nakiddaw mo awan pulos pinaay ko ngem kaskas ti day tapusum ulbod manangan lilaw panagbaybayan di mula pinanunod sinaktam tuy puso dinudog mo tuy bagik intured ko amin apilit nupunaem aginura ka
kaputay ayaten ka. Dinudog mo to'y bagik, intured ko amin apili. Nukunaem aginura ka, san biyag ko gaputay ayaten ka. Nukunaem aginura ka, san biyag ko gaputay ayaten ka. Wondershare Video Converter Ultimate makes life easier by providing you with a variety of video tools.